ole Lalrosanga nen chun chum tun chum chu ka trong suang ai lo ka ti to kha tun chum chu Lalrosanga nen lo let don ani hey upalan nun puya sha sel thin lung cha bi a hlate volume number 6 a hianin ares a hianin fakro uti hla hi asa a hi ke chu asa don ti ka hriat na rei to ani a chan chu mo Guwahati Mizo Presbyterian Church ka in khom masak per chumin upanun puya hianin thu a soi ani soi nung khop mai thu soi ka tong swang ai lo ka ti to ha thu soi a thiam lu tu ka ni upanun pui hi mo chunin thil pakhat tha ka ti deuh chu ho than upa ani ma se tunlai thang thar te Gen Z teril rupun mang te an chong kam an man du dan te a hre em mai ani ani tang po hianin thil tam tak zirtur ka nei nin ka in hria hang Gen Z ril rupun mang an ril su khle khang te kha ke hian hre om zok tak ka nia masika hremi lo ani khang te po kha min challenge khop mai ti kha kan soi du a chuanin kha te po kan la dun nge nge a kan in best friend nga la ni te han te velila a kha chu ka ti mai mai ni kha le tu da hianin aresa zai kan ngai thang chang thum na hianin kan thiam kan fin na te po ti atela chumi chu ka soi thin chu ke hi tun ma chu labor thin kan ya ta chuanin ke hianin helar na le mi pui ai kon ni the na hi kha labor pa lek kha chuanin kapal chuak zo lo ti ken sia chuwang chuanin heng lar na te thil sang he khovel ro pui na kan ti te po hi pathian mal som kan don vek pathian min pek vek ani ti kha in thar leng u ti kha kan soi duwa chuwangin fakro u ti hla kan ron sanga pathian fak mai hi kan ta na lo thap per ani ti kha kan soi le du ani ya tuda aril ruput mang te khi a tha ka ti khop mai a chan chu pathian in nasa takin mala soma king pathian laka tanga mala som na adon te khi nom chen na na mang zui mai lovin hi tiang alar na te khi mo a thei ang a man ro nei ang kha pathian tan ti khan na hlan let ve ni hi aresa fak om em na ani hot don a music atang rei po chuan aresa vibes ngoi mai ani mo he tiang music hi chu oron cheng por pa chau vel chang khat na chuanin pathian in eng kim hi a siam ani ti message kan dong ani fakro pathian ro pui fakro siam ro pui ifaka dang ro thu non live haron pa chau khop maya kumin chau chu khoi ni carnival te enge hey concert veng night ti vela te khan aresa ho chanin kumin chu gospel la den lam tri do da ang ta riau mai a chan chu kumin chawa po aresa na gospel la sakte he a music hi a hot vekani làm pui khá nuông đó na các khá pui mo hết tiếng music hết chỗ RS này mil không mày
van nal chau ve backup singer te den van bon ve lai chau hi hi lai vel khianin ngai in shake thei don mai a thale mai music arrangement po upanun pe po atlar khat na te ka ti ka tong sol ngai lo ka ti ta kha wa mak zo lu lai achang khat na achang ni na engkim mai hi pathian siam ani zia ala khanin soi chiang khop mai ani chu wang chonin athuno na khanin khang zong zong awang khanin pathian kha fak mai tur ani ti kha a chiang em mai ani o nuông tốt đấy yes là về xứng tê yes, up bridge. Let's go. Thil pakhat soilok du ko nei. Oh, ai are sa fence te hi. Mi tam tak. Chỉ sang sang an om ani. Then pathian ngai sak deu te. Le khatiang ang ni ve chia lo te. Oh, pathian langai thapei deu te pon ta banga. Are sa gospel artist in le awang hianin. Pathian là ngay thavac ngay lâu po hianin are sa fence ani wang hianin pathian la hi an ngai thak tam pha hianin ka ringa ne Yes, he will rock the stage with this song. Gospel artist ni chu pa ma bondon. Di na lam thei na tur te ma. Khai khan đi đâu hết lại dọc thì hết lại cái này check thấy được nuông sâu đó mà khi like khi bỏ khi like khi nuông đòn là tụng này cái nào khơi một cái này té veng này
pui do lutuk gospel artist ani khanin Allah sak thin ho o ne na in mil deu ho kha aran sa thei to don si lo wa te kha ka lo ti ve ni ke ma po khan mo ti ra chuan ani lo na sa aran bon thau don nice let's go le ati zong kha tun trum mata na kan react thei chuan ni upalal nun puya ra sel la te volume 6 thin lung cha bi la dang po hi kalangai thang ara sei tu mai boy kha ni miao chu wa chuanin react lo thei lo wa kala subscribe lo kan subscribe bo kanga a channel link hi video description a ka danga in lo subscribe ve theu don ye ti kha kan hanin ngenin kan hanin so mani ole khati zong kha tun tru mata na kan ti chua thei te chu ni video le ngai mule theu don yo